cyane ko tuba dutegereje Kongo ku byo yagiye ivuga ku Rwanda, ivuga ko ishaka kuzarasa Kigali ndetse bagiye bagura ibitwaro. Bakunzi ba Gato Media TV, ngira ngo rero twongeye kugaruka muri studio tubabwira ko nubundi tuje mu makuru agiye atandukanye. Amakuru rero tugiye kubagezaho uyu munsi akaba ari amakuru aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ku Rwanda na Kongo. Rero ngira ngo mbere yuko twinjira mu makuru, reka tubanze tubasuhuze mu bice mwaba muherereyemo ibyo ari byo byose, haba hano muri Kigali, haba mu ntara ndetse no hanze y'u Rwanda, ahantu hose urubuga nkoranyambaga rubasha kugera. Ngira ngo rero turabashuje mwese kandi tubatumira mu makuru tugiye kujyamo kugira ngo namwe mube mwayagiramo uruhare. Ngira ngo rero twari tumaze kubabwira amakuru tugiye kujyamo. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yavuze ko ngo u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Kongo kandi rugakuraho ibikoresho biri ku mupaka birimo ibisasu bimwe biremereye n'imbunda zose bakabikuraho, bakaba babisubiza mu bubiko kubera ko ngo bishobora guteza umutekano muke muri Kongo. Ariko nanone tukiri ahangaha turashobora kwibaza aba banyamerika niki baba bashaka kuri Afurika, cyane ko nk'ubu ngubu ibibazo muri Kongo byabananiye kubikemura. Bajyanyeyo za Monique yarariye Kongo irayiyogoza, bajyanye amazahabu, bajyana za korota n'ibindi by'ubutare barabiyogoza muri Kongo. Kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo muri Kongo hakoreraho imitwe irenga 400. Iyi mitwe ntago bigize babasha kugira icyo bayikoraho kandi niyo ihungabanya ubuzima bw'abanyakongo. Noneho rero niba batabashije kugira icyo bayikoraho, baraza kuvuga ku Rwanda. U Rwanda rufite ibikoresho ku mupaka w'u Rwanda na Kongo kubera ko barimo ducunga umutekano wacu, cyane ko tuba dutegereje Kongo ku byo yagiye ivuga ku Rwanda, ivuga ko ishaka kuzarasa Kigali ndetse bagiye bagura ibitwaro bigiye bitandukanye birimo za drone n'ibitwaro bigiye biremereye ngo barashaka kuzaturasaho. Rero ngira ngo igikorwa ubu ngubu ni uburyo bwo kwicungira umutekano, ngira ngo hataza undi muntu wese wabyivangamo, cyane ko ari twe tuba tuzi igihugu cyacu n'uburyo kigomba kubaho n'umutekano wacyo uko umeze. Ntago rero aba bazungu bajya banezezwa n'ibihugu bifite umutekano muri Afurika, kuko Afurika narabivuze, abazungu banga Afurika. Uburyo banga Afurika rero biragaragara yuko bagenda bayishakira ibirego byinshi kugira ngo bakunde bayihungabanye, nicyo kintu baba bagendereye. Rero ugasanga barimo baratesha agaciro perezida w'igihugu cyacu. Ni twebwe rero tuba tugomba kumenya imibereho yacu na perezida wacu uko tubanye nk'abanyarwanda. Rero turagira ngo tubwire Amerika ntabwo ifite uburenganzira bwo kwivanga mu mitegekere y'igihugu cy'u Rwanda. Ubu rero birakomeza kuvugwa yuko ibingibi birimo bituruka kuri leta y'abademokarate. Abademokarate twashimaga rimwe na rimwe tuvuga yuko bashobora kuba baruta abarepublikani kubera ko twavugaga ngo bo bagerageza koroshya ibibazo, ariko nabo urabibona ko ari aho ahubwo bagera bakaba ari bo bakora ubushotoranyi. Ariko nanone nta nubwo navuga ko n'abarepublikani shobora kubafataho icyizere cyo kuba wenda bagira icyo bakorera Afurika n'ubundi gishobora kuba cyayiteza imbere cyangwa kiyifuriza ibyiza. Ahubwo abazungu
banga Afurika aho iva hose ikagera, barayanga. N'ibyo baba bakora ni uburyo bwo gushaka inyungu, ariko ntago ari uburyo bwo kugira ngo batwereke ko badukunze, ahubwo ni inyungu zabo gusa baba bishakira. Rero ngira ngo iyo bivuzwe gutya usanga Kongo nayo ari igenda ikwirakwiza ibirego. Nk'ubu barimo kuvuga ngo bakureyo ingabo ngo muri Kongo ngo dufiteyo, ariko ntago bazi ko nta na rimwe twigeze twemera ko dufite ingabo muri Kongo. Rero niba icyo cyemezo cyaragiye gitangwa kandi kigatanga mu matwi y'ababaza ibi bibazo, bavuga ngo ingabo zacu ziri muri Kongo, nta n'impamvu ubu ngubu yakabayeho yo kuvuga ngo nituze dukure ingabo muri Kongo, kandi byaravuzwe ko nta ngabo zacu ziri muri Kongo. Rero bigaragara yuko aba bazungu cyangwa se aba banyamerika barashaka kuba inyuma ya Kongo, kubera ko bazi ko Kongo bayikuramo inyungu nyinshi. Iki nicyo kigaragara. Rero bivugwa yuko cyangwa se bigaragara yuko nta n'ikibazo na kimwe twebwe dufitanye na Kongo, ahubwo Kongo niyo ifitanye ikibazo n'u Rwanda, yo yicara ikavuga ngo izarasa i Kigali. Nanone tugarutse kuri aba bazungu aho bafite inyungu niho batsimbarara, niho baryamaho. Twabonye nko igihugu cya Ukraine ni igihugu abanyamerika batsimbarayeho cyane abademokarate, dore ko ubu ngubu aribo bafite leta isa nk'aho icyuye igihe, hakaba hagiyeho leta y'abarepublikani nayo tutarareba intego zayo ngo zimeze gute. Nabyo turabitegereje, cyane ko twumva ko Trump akimara kujya ku butegetsi yahise ajya yahise ajya mu Burusiya kujya kuvugana na Vladimir Putin kugira ngo bavugane ku byerekeranye n'iriya ntambara ibera muri Ukraine. Reka rero tuze turebe, cyane ko yari yavuze ngo mu masaha 28 ngo azaba amaze guhagarika iriya ntambara. Ariko se koko namwe niko mubibona? Uyu mugabo rero yagiye yerekana amaturufu menshi atariyo, ariko nkurikije ibyamuvugwagaho byinshi, nawe ntekereza ko nta keza ke nta nako ngiye mbona kugeza ubu ku gitekerezo cyane. Ikindi turabona nk'izi ntambara zibera muri Gaza zihanganishije icyo bita Hamas ndetse na Israel, ndetse buriya ni ukuvuga ngo na Palestina irimo nayo. Urabona ko Amerika nayo yivangamo cyane, itsimbaraye kuri Israel, kandi abantu benshi ku isi bakavuga ko Israel irimo ikora ibyaha by'intambara hariya muri Gaza, yica abaturage, dore ko bavuga ko hamaze gupfa abaturage benshi cyane by'indengakamere. Rero ngira ngo ibi ngibi ni ibintu biba bigomba kurebwaho cyane, kugira ngo ibi ngibi bishingirweho, bishingirwe ku bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bagenda bavuga uko babona ibintu. Rero ngira ngo ibi ngibi biba ari ukwigiza nkana, igihe Amerika ibirimo kuvuga ko u Rwanda rugomba kuvanaho ibikoresho cyangwa se ngo ruvane ingabo muri Kongo, kandi nta na rimwe u Rwanda rwigize rwemera ko rufite ingabo muri Kongo. Rero nkaba nibaza se bashingira kuki, ni ibihe bimenyetso berekana bituma bashobora kuvuga ko ingabo zacu ziri muri Kongo? Rero njyewe icyo mbona nuko ahubwo bagomba kureba neza uburyo bashobora gusanga ono Tshisekedi bakamubwira bati, Tshisekedi reba icyo ukora mu gihugu cyawe, uhagarike zino ntambara, uhagarike nino mitwe harimo za FDLR, harimo ndetse binagaragara cyangwa se binavugwa yuko ahubwo barimo gusa n'abashaka kongera gukora jenoside nk'iyabereye hano mu Rwanda. Rero ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kurebwaho cyane, kugira ngo babashe kureba uburyo babikemura. Rero ngira ngo bagiye bavugamo byinshi, bavugamo abayobozi bagiye batandukanye.
ngira ngo rero bakunzi bacu mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi. Ngira ngo reka tubashimire rwose byimazeyo, kandi tubereka ko rwose tuba tubaha agaciro ku buzima bwanyu bwose, kuko n'ubundi mudahwema natwe kutwereka urukundo muba mudufitiye igihe muba mudukurikirana, kandi mukurikirana ibiganiro byiza tuba twabazaniye. Rero ndagira ngo n'ubundi mugumye mukurikirane ibiganiro uko tugenda tubibagezaho, kandi ngira ngo mbabwire ngo iyi nkuru ni ahangaha tubaye twihagarikiye, tukaba tuzakomezanya mu biganiro by'ubutaha.